Yo, Kombo na nani? Anza kuishura. Loba na voix. Bituka songa naza na deuxième classe. Deuxième classe bitumba? Bitu. Bitu? Bitu. Bitu nani? Inite nayo? Utawe chunda na kuishura. Inite nayo nini? Bataillon na bataillon nini? Ana pa deuxième bataillon. Deuxième bataillon. Grade na kombo na. Kombo na nani? Kombo na nga Benjamin Claude na deuxième classe. Deuxième classe. Epana bino wapi? Sika ubota maki. Sidu Bangi. Si? Sidu Bangi. Sidu Bangi. Twongeye ko ikaze inshuti bakunzi ba Kivu Media TV, twari tubakumbuye harashize igihe tutagera ngaha cyangwa se mutatwumva. Uyu munsi rero tujye dutinda mu mubizi, tugiye kugaruka ku nkuru zibiri, aho tugiye kuvuga Colonel Ruterera bivugwa yuko ndetse byanagaragaye mu amavideo menshi agaragara ari mu rukiko, bivugwa yuko bamukatiye imyaka 15. Turaza gusobanurirwa tumenye ikibyishe inyuma n'impamvu yabyo. Indi ngingo ya kabiri, mu misozi miremire muri Kongo habaye intambara minembwe umunsi barwanye, ndetse hari na za mateka zafashwe. Niko bimeze, nabyo turaza kubicamo turebe ibyo ari byo. Mbere ko dutangira rero, Saba Mayuru wiriwe. Wiriwe neza. Umeze neza cyane. Urakomeye? Urameze neza. Musa neza. Nawe. Amafaranga ni nkahari. Ntago maze mfite yawe. Ntago maze. Ikirere kimeze neza kuri ndabona. Cyatukuye ahubwo. Izuba se? Aya. No mwikofi. Aya ukuntu umeze nte wowe? Bakomeze bakore subscribe n'ibindi kugira amafaranga se. Badushigikire. Kugira ngo tubagizeho n'inkuru nyinshi. Cyane. Tugiye kwambuka rero tubwira amakuru. Duhereye kwa Colonel. Duhere kwa Colonel duhite dusoza no mu minengo uko bimeze. Sawa, twanzike. Twanzike rero urakoze cyane Gasinzira. Reka duhere kwa Colonel ubundi abakunzi bacu batubwiye ko tagomba kuzajya dutina muri introduction. Baba bari mu kazi cyangwa se bajya mu kazi ngiye dutinze cyane muri introduction. Baba barimo barabisiga bakigendera. Rero utaha kabisa ntabwo tuzajya dutinda. Ikindi turabararikira gukurikirana mu minsi umwe cyangwa se amasaha nka 10 nangahe amateka ya nyayo tumaze icyumweru cyose turimo kwegeranya ya General Makanika kuri Kivu Media. Documentaire nini twakoze mu buryo budasanzwe, hazakurikiraho na General Sematama. Yego. Hanyuma rero Colonel Ruterera yarafunzwe. Ni Colonel yahawe ni gisirikare cya Kongo. Ubundi Colonel Ruterera ni umusirikare wa kera. Yarwanye intambara yo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Yego. Muri 1995 biza kuba ngombwa ko ingabo z'u Rwanda zambuka muri Kongo kuja guhirika ubutegetsi bwa Mobutu kubera ko baraba terankunga bakadasohoka b'ingabo za Habyarimana zakoze amahano mu Rwanda. Genocide. Yego. Kandi Mobutu yari yaraburiwe kenshi yanga kumva. Yego. Rero nta yandi mahitamo u Rwanda rwagomba gukora. Bityo rero nk'abana bakomoka mu misozi miremire nabo muri Noro bano bene wacu n'abandi bahandi ari baraturutse imihanda myinshi bagombaga kwambukana n'ingabo z'u Rwanda kugira ngo bakureho nyine ikibi. Kandi n'ubundi ingabo za Mobutu interamwe zari zarambutse muri Sud Kivu na Nord barimo bategura n'ubundi genocide yo kuzica abanyamurenge. Ubwo ni nko mu mateka ya Ruterera kugira ngo tuvuge Ruterera uwo ari we. Bakuraho ubutegetsi bwa Mobutu urarangira bashiraho Kabila Laurent père cyangwa se mukuru aza kubihinduka nawe bararwana. Ubwo ngubwo Ruterera yazamukaye na bamwe kuko yambukanye n'abandi nyine muri Kongo bakuraho ubutegetsi bwa Mobutu icyo bita AFDL. Yego. Bafasha Kabila bamushira ku butegetsi se w'uyu nguyu. Barangije muri 97 n'umunani baza kongera gusa naho batumvikanye na Kabila bararwana. Ubwo ngubwo RCD yari yavutse bakorera igisirikare cya RCD. Yego. Birarangira kugeza mu ntambara za 2004 za Mutebutsi nawe aza guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ndatekereza ko ntibeshye Ruterera ari mu ngabo zasubiye muri Kongo zivuye hano ziyobowe na Bisogo bitaga 47. Niba ntibeshye ntekereza ko ntibeshye.
kuko Ruterera ashobora kuba yarambukanye n'abo bita ba Leti Mukarayi, yambukana na ba Kanonko, ba Bisogo, ba Leti Rutambwe, bari benshi. Ba Gafirita, Koloneli Gafirita Leti nawe yarapfuye, abantu nk'abo ba Koloneli Rugazura warahari, bari benshi. Nuko baza kwambuka rero muri Kongo, bageze hariya mu misozi miremire Makanika ubwo ngubwo yari yashwanye na Masunzu, baza kongera gusa naho bafatanye. Urumva ingabo zari ziyobowe na Bisogo 47, impamvu babita 47 bambutse ari 40 ngire ngo ni 9, babiri baza gutwarwa na Rusizi nyine ko bambukaga mu myaka bambuka Rusizi irabatwara niba bambutse abanga bambutse bwa mbere mu 12 abambutse bwa mbere bambutse mu byiciro. Wowe wasigaye wowe uri muri za 95 uri umwana we nta mateka uzi ko ndakubwira ni ku musaza kubwira amateka. Asante. Aho ni za 2005 njyewe nendi wari muri 95 bambutse ari ibikundi bitatu. Yego. Hanyuma rero Ruterera ko turashaka kuvuga nyine uburyo yakoreye igihugu, ari RCD yarayikoreye, ari AFDL yarayikoreye, ari intambara zitandukanye zo kurwanya za ADF n'abandi interahamwe iki zose mayimayi n'iki, yakoze akazi ka leta neza. Kandi Ruterera buriya yari umuhanga umuntu uza muri gisirikare, na bagenzi be baramukundaga. Ndavuga ngo baramukundaga aracariho aho yapfuye, ariko ko turavuga amakuru ya past, baramukundaga kuko yari umusirikare ugira morale cyane cyane. Hari ukuntu abasirikare mu ntambara nyine cyangwa se bahuza imirongo y'ibyombo, iyo yavugiraga ku combo yari umugabo ugira morale w'ijwi rinini. Ndibuka hari igihe kimwe bigeze kurwana, aca mu marango y'aho bita aca za Mikenke, ahinguka mu marango ya ruguru ya za Gitavi, barwana igihe barimo barwana n'ingabo za Gumino zarimo zirwana n'ingabo za Masunzu cyangwa se za leta. Arangije akajya avugira ku combo ko ngo saa sita z'amanywa, ubu hari mu gitondo, ngo saa sita z'amanywa aranywa icyayi mu ntuza mu madego. Mbese kuba wanywa icyayi mu madego hari muri Edikota mu birindiro bikuru by'ingabo nyine za leta zari ruguru, ntabwo byashoboraga kuba byakunda, kumvikana ko ari wowe bakuye, ariko nyine gutera morale nyine akavuga ati uyu munsi ndanywa icyayi mu Minembwe. Nuko Minembwe iteka intambara zose zagiye zirwanwa mu Minembwe, iteka buri muntu wese ari uruhande rw'inyeshyamba n'ingabo za leta bumvaga koko bafata Minembwe, kuko ni centre ikomeye kandi iri strategique mu buryo bw'imihanda, mu buryo bw'iterambere no mu buryo bw'imyumvire y'abantu, kumva ko mu Minembwe ari nkaho ari mu mujyi. Niba wafashe centre ya Minembwe niko gufata kapitale, uraza kubona abayoboke benshi. Baza kuja muri brassage, korera za Bukavu, za hehe hose no mu yandi marejo ya Kongo. Mu ntuza sinzi intambara yarwanye mu myaka ya za 2020 na kangahe, niba ari za Fizi mayimayi, aza kuraswa ukuguru. Buriya rero ukuguru kwiwe nyine ntabwo kwararashwe aza guhabwa ikibari, asa n'uwicaye hano za Uvira, nyine niho umuryango we wari uri, umugore n'abana. Arahicaye, nicyo gihe rero yaje kuregwa ibyo birego, ndetse nicyo gihe yarazwe ibirego, bavuga yuko icyo ashinjwa buriya bamuziza ko nawe nyine ibyo abandi bazira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abanyamurenge cyangwa abatutsi bo muri Kongo. Bamuziza ko ngo yambutsaga abana ngo bajye muri Twigwaneho, ngo yavuganaga n'abantu bo muri Twigwaneho, ikindi ngo ajye atanga amakuru yo muri Kongo, kuko ibyo bamushinje mu rukiko bavuze ko ari umugambanyi w'igihugu. Abantu bafunzwe i Kinshasa nka Ruterera batigeze bagera bo no mu nkiko ni benshi cyane. Yego. Uretse ko Ruterera nawe azira uko yaremwe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kese ya Ruterera buriya irakomeye kuko ari mu basirikare bakatiwe imyaka myinshi, kandi hariho abagambanyi b'abajenerali ibo bafatanywe n'ibihanga batari bakatirwa kubera ko atari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se atari abanyamurenge, bo baracari Kinshasa, n'imbabazi bashobora kuzazihabwa. Noneho Ruterera wabeshewe we yakatiwe imyaka 15, kandi noneho umuroya wiwe umunyamategeko we yavuze ati uyu muntu ararengana,
impamvu arengana ni gute? Baramufashe, yari umusirikare wa leta, icyo ni kimwe. Cya kabiri, yari afite uruhushya rwo kwicara mu rugo, yahawe n'igisirikare cya leta rwemewe. Icya gatatu, ni ikimuga cy'ukuguru. Uwo muntu agambanira igihugu gute? Urumva? Ariko nta kindi bamushinja, nuko bazi Ruterera uwo ari we. Urumva? Bazi influence ye mu gisirikare cya Congo, bazi imyaka yarwanye, ni umusirikare w'umusiniya, bazi n'ubwoko akomokamo, kandi ni umusirikare w'umurwanyi utajya uhindukira ku rugamba. Rero amfete kuba bamukatira biriya byose just ni ukumutinya. Ni umusirikare utinyitse. Kumva ko ari hariya mu mujyi wa Uvira, bakumva ko byanga byakunda afite uburyo avugana na bene wabo, kandi uburyo bwose yaba avugana na bene wabo ari amakuru cyangwa se ari support yaba iyo ari yo yose, bakumva ko ari support yabe ifatika. Kandi koko Ruterera si umusirikare woje kugambanira igihugu kuko yagikundaga, kuko yaje kuba akunze twirwane, Ruterera yaba yaragiye kera, kuko Uvira hari hafi. Niba abana yarabarazaga iwe akabazamura akabaha inzira, iyo nzira we kuki atayiciye ngo azamure? Cyane ko yari azi ko igisirikare cya Congo FARDC ari indiri y'abicanyi, y'amabandi yo kwica abantu, kandi irobanuye ku moko. Aba ni Abanyamulenge, aba ni Abatutsi, bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, aba ngaba bavuga Igiswahili. Rero Ruterera muri video wenda dushobora kuza kwereka abantu niba hatarimo ibintu bya copyright, yagaragaraga mu rukiko nk'umusirikari koko nyakuri ufite umutima ukomeye, kandi bigaragara ko yaje mu rukiko asa n'ubizi neza ko agomba gukatirwa. Urumva? Nta kigeze kimutungura, kuko wabonaga ari umusirikari uhamye udafite, banamusomeye n'imyaka bamukatiye 15 rwose, ntiwabona anahungabanye, ntiyigeze anahumaguza no mu maso cyangwa ngo yuname cyangwa ngo agire na emotion. Ni umusirikari kamilifu. Ruterera ni inkotanyi. Inkotanyi rero ntabwo zitandukanye n'abandi basirikari benshi bagize ibisirikari byo muri Afurika Centrale yo hagati cyangwa se ingiyi y'ibiyaga bigari. Ntabwo ushobora gupfa gutahura icyo atekereza, kabone n'ubwo yoba bagiye kumucomeka ku mashanyarazi. Rero turashimira Fande Ruterera kuba yagaragaye nk'umusirikari, kandi yarenganye biragaragara. Ariko birababaje ko Ruterera muzi ari umwana, ari umusirikari nyine ruguru, umusirikare ufite morale w'igipindi cyinshi, yari na munini buriya cyane. Hariya ndetse yarabyibushe kubera ko umuryango we n'Abanyamulenge bagerageje kumuvuganira cyane, umuryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu muri Congo, kuko mbere bakimufata bamukura i Uvira bamufungiye ahantu hatazwi, aragenda arwara igituntu, arananuka angana gutya. Buriya Ruterera se kuriya yanganaga, yari umugabo munini cyane, ariko akaba yarazwiho kuba ari munini kandi abangutse cyane, kandi ari munini. Yanganaga n'abasirikari bake b'Abanyamulenge. Wavuze ngo ni ikimuga? Yarashwe ukuguru. Yarashwe ukuguru, urumva iyo urusasu rwaguciye mu kuguru nyine ntabwo ukuguru kuba kumeze ko kuzima. Rero pole ku muryango wa Ruterera. Ruterera ni umubyeyi wacu, twese turamukunda, byatubabaje, njyewe niriwe ntameze neza. Buriya niyo bamukatira na video ntinagaragare, ariko video ya Ruterera abantu bamuzi, hari twayipostinze kameme tumenyekanisha amakuru ko stati zacu ziba ziriho amakuru agenda atambuka. Ariko wabonaga n'umwana utanamuzi, wavukiye no muri ibi bihugu za Uganda, za Kenya na he, batanamuzi, batazi n'ibisirikare by'iwacu, ukumva umwana agize amarira kubera ko Ruterera yarenganye. Pole cyane Abanyamulenge bose bagikunda abantu. Ikindi buriya cyakomeje dosiye ya Ruterera buriya yagambaniwe na bene wabo. Ruterera yagambaniwe na bene wabo b'Abanyamulenge, niyo mpamvu n'iriya dosiye yiwe yakomeye. Byanga byakunda hariho abantu benyegeza, kandi abantu cyane cyane bo mu tugari banakomeye hariya mu butegetsi bwo muri Congo, buriya nibo benyegeje dosiye ya Ruterera. Yashoboraga kuba nawe yofungurwa nk'abandi, kuko ibyo yashinjwaga hari n'abandi babishinjijwe, kandi nta gihanga bamufata, nta bimenyetso bafite kuri Ruterera, kimwe n'uko babivuze ku bandi. Urumva? Ariko kubera ko Ruterera yagambaniwe na bene wabo, dosiye yiwe birirwa bayenyegeza, niyo mpamvu akatiwe imyaka 15. Ariko yihangane hamwe n'Imana, Ruterera azafungurwa, ubutegetsi buzahinduka, umusaza yongere afungurwe.
umuryango we wihangane cyane cyane, turabihanganisha. Afite umuhungu we hanze, ngira ngo ni muri Australia niba atari muri Amerika, yihangane. Ababyeyi be n'abuzukuru bihangane, n'ubwoko muri rusange, n'ubwoko muri rusange bihangane, babuze intwari akugira acahari oke, ariko iyo umuntu agarimo hariya muri gereza rwose, hari umuntu ufite imyaka igera muri 35 hafi 40 akorera igihugu, ubuzima bwiwe bwose yabutanze mu gukorera igihugu. hari ababuteshejwe agaciro, afite inkovu nyinshi z'amasasu, urumva n'ubwo bumuga igisirikare cya RDC baba babitesheje agaciro. nta kundi, reka dutange pole ku bantu bose, ariko famiye yiwe, umuryango mugari w'abanyamurenge, cyangwa se wanabavuga ururimi rw'ikinyarwanda, reka tubahe pole. Kandi nawe ari mu bantu basenyewe Buvira, tanze pole cyane. Reka twambuke rero, utubwire inkuru yacu ya kabiri rero wari uvuze, twihuta. Hamaze iminsi 2 harimo kuba intambara mu misozi miremire. Yego. General Sematama na Twirwaneho barakaniye ko Minembwe itazafatwa. Leta ya Kongo yitabaje abacancuro, yitabaza abamayimayi. Njyewe urabizi ko ntajya mvuga abazarendo byoncika, ariko bariya abazarendo ni akazina k'ububatizo ko kubeza, ariko ntabwo bakurweho ibyaha. Yego, ntabwo bo twibagiza ibibi bakoze kandi bambaye izina rya mayimayi. Tuzakomeza rero turivuge, ntabwo tuzagwa mu mutego nk'abanyamakuru, kandi tubizi ni abamayimayi, FDLR, ingabo za P5, ingabo z'u Burundi ziriya mbonerakure, ingabo za FRDC n'abacancuro, harimo n'abatanzania n'abanyangora kuko batanga musada. Bakubise agatoki kandi ko bagomba gufata Minembwe. Sematama arababwira ati Minembwe iranyerera. Aza bagera igihe koko bo kwinjiye muri centre hakanyerera, bazamenya aho abana baturutse. Rero mu minsi yashize, kuwa gatanu ngirengo, habaye intambara mu misozi miremire y'iwacu mu bice bya za Gakenke. N'uyu munsi barwanya. Yego, nari mpereye ku munsi wa mbere. Yego. Bararwana, ni leta yateye pozisiyo za Twirwaneho, ariko basanga abana ba Twirwaneho bariteguye, babakorera agashe, kandi bateye mu marembo 5. Barwanya Mikenke na Karingi, barwana Bidego, barwana za Gakenke, barwana no mu irembo rya Rugezi kuri Hedikota. Hamwe barimo babatsinsura, ahandi bakirimo oya, Hedikota ntabwo ari ho. Hedikota ya Twirwaneho, ariko ni amazina yitwiranwa: Gakangara, Kabingo, Gakenke na za Karongi, hose ni ahantu hegeranye, ni imihana irebana, ni uduce turebana. Niyo mpamvu bahenda kwitiramo. Hanyuma rero abamikenke barahunze mbere, abakaringi nabo barahunga, Bidegu barabanza basa n'abihagazeho, abagakenke barahunga, Bidegu barahunga, Rugezi baje guhunga nyuma. Ariko umusaza Sematama birebye aravuga ati aba banyagwa tabakozemo fresh, ubutasi bwa Twirwaneho buza gutata busanga hari uburyo ki barimo kwisuganya muri leta majoro yabo iriya mu myinjiro y'ibibiri. Abana ba Twirwaneho ngira ngo ni kuwa gatandatu baza gukora operation, ariko nubwo ngubwo bateye muri ibyo bitero barapfushije cyane kuko basanze abana biteguye. Baza gukora operation, barabakatinga, baza gutera leta majoro yabo. Bivugwa ko hapfuye umukoroneri wari ubayoboye. Yes, ari naho bafatiye ziriya za matekwa z'abakongomani, batanze ikiganiro kuri canimwe ntari buvuge. Niza Kongomani n'iz'abarundi. N'abakongomani, abarundi ntibaraberekana. Video nabonye y'umurundi. Y'umurundi umwe bari babiri, umwe amuri hejuru arimo kuvuga ikirundi. Matekwa mbega umwe arasimeze nk'uri arimo araba amaraso cyane. Biriya by'intoza bya audio by'ifoto, ni ifoto, ni ifoto wabonye. Ziriya foto tizikicizegwa, ashobora kuba ari AI izi zikora, ariko amakuru dufite nuko abarundi AI yakora cyangwa itakora, yaba ari amaphotoshop, montage n'ibindi, amakuru dufite nuko abarundi bafashwe. Kuko FARDC niba zarafashwe hariya zikagaragara akaba arizo zagaragaye, ntibivuze ko abarundi gabo batofatwa. Nabo turabizi ko bafashwe, nuko Twirwaneho itarabagaragaza.
buriya twigwana icyo nyikundira igira ibanga rya za matekwa cyane, ni abasirikare b'abanyamwuga kimwe na ntuza na M23. M23 buriya ijya igaragaza za matekwa nk'ebyiri kandi bifite hafi 100 cyane ikimenyetso no mu gihe ni ikimenyetso ni sambu kugira ngo babereke ko ibyo leta y'u Burundi ihakana na leta ya Kongo kugira ngo barebe ko bihakana abasirikari babo. Ariko ndabizi ko twigwaneho ibitse imfungwa nyinshi hariya ziki z'abarundi bafashwe. Yego. Hanyuma rero iza gutera leta majoro yabo, iza kuyisenya burundu ku buryo bahakuye ibikoresho byinshi. Biravuga ko hapfuye n'umukoroneri wabo wari ubayoboye, ariko babona ntabwo ari toshe. Uyu munsi rero ku wa mbere nabwo barwanye, kandi barwanye kare twigwaneho iza kubakoramo. Niba bagira ngo turabesha hano ahangaha muri iki kiganiro, ndaza kubereka za matekwa zabo. Haba hari uburyo nyine twazibonye, ndaza kubereka za matekwa z'abana. None barimo kuvuga iringara, ntabwo nzi iringara, ariko barimo kuvuga ko bari bamaze hafi ukwezi kumwe hariya kuri tele boherejwe kurwana. Barimo kuvuga n'amazina y'abakoroneri babo n'amakapiteni yabo. Kombo naona Tanzana kuishura. Lobana voix Bituka songa na deuxième classe. deuxième classe bitumba bitu bitu nani inite nayo Utawe chundana kuishura. inite nayo nini batayo na batayo nini Deuxième bataillon. deuxième batayo ya urus kumana batayo na kombo na nani Bataillon za Ramazani colonel. Lieutenant colonel. lieutenant colonel Ramazani kumana compagnie Akompanya za Mfamba. Fabrice Mfamba. yo pose que inite na nyo sumza inite moko meme inite meme compagnie siko kumana compagnie ndaza reti na ngomba huyo Wewe wanakurasa imbere yanjye n'umufunza se fashobora kubagiye kuva. Compagnie kitasema boya kaka. aza kote nini Azana mkera. isika tamajora compagnie zali iza kote nini Tamajora compagnie zana kimiti. Kaka na nini azana kimiti. na kimeti itamajora bataiza wapi Nyose zana kimiti. banyo swaza kimiti Yaani tangu no. compagnie na itamajora batonyo iza isika moko Ya compagnie zana. Yaani tangu. Mezaka na kimiti. Kasi moko na. Ni wewe uko siko kwa. pana bino Ejeje. Ana za mtu akasasa. Nakusoma. Kana. bazo kananga yo Nango tasitu bani. wapi Patano. siduba ndeti na uzanwa Kulaje tena congratulations. deuxième classe Esi. bino nyo sumza deuxième classe Kombo na. Kuma ngalenge na se. nani Lenge na se. nde Lenge na se. lenge na se Movimento ya chimeti mulimo niko na mtu movimento ya chimeti. 18 ans. yo 23. zanda 23 Yo movimento ya chimeti kwa siko msali mbula nini na arme combien de jours Saya combien de mois un mois. Ba recruter wapi? Na Kitono. na Kitono ushari mwana arme siko yo Kisa bango sotoka meme. siko abana musali mikoroni Awa tusali asweka batu basa mimi. nde musali yao Itona mbala moko boye. iyo communication imbere yanyu burimo confirm Bagrade na kombo na. kombo na Comment on a Benjamin Floyd de la deuxième classe. deuxième classe epana bino wapi sika ubota maki Sidu Bangi. si Sidu Bangi. sido bangi Gemina. uzaki na inite nini Promotion Urse. urse kumana bat Deuxième bataillon. kumana batana nani Ramazan. Ramazani kumana batana garade naye Colonel. kumana compagnie nayo na Fomba. garade naye Aza capitaine. unasemaje hapa kumana brigade na bino muzana regiment Tuza inite na bino za regiment za brigade tuza na ka independant Oui. Poto za ka bataillon. musali mikoroboni koto tenyesha aho ngaho mashinigaze Tuza pumbe siku mubikore mu bwenge to ba 5 mois et demi. absoma 5 mois et demi Oui. nde musali makoto Oui. awa siko na bangombo movement confirm Tuza 5 mois et demi na kimete. na kimeti Oui.
na kimete siko na ngomba wana to yakika lobby Mukoma kiwa mutaki wapi? Kugoma na department ya Koto, department ya Koto. Mutaki wapi? Mutaki Kitona. Muri kakisika mususu te. Tuwite Kitona tuwite komi na Kigombango tufandi wana babishe tukomi Kalemi. Tuwite Kalemi tukomi Baraka tuwite Kutuna. Yepo zake na mandoki. Nizake mandoki. Aka. Wabikora njukuma bande. Nyumba yako bunda na banani? Ilaiko wakitu yako bunda na Balwande. Yeko bunda na Balwande. Siko munga Mukoma Kikoto. Kabisa kibino nini? Kaka bazome mabishu kaka na bitumba. Dena lobingo nga Mukoma kiyao. Siko kimuzosura na bakonzi. Kabisa kabino kiya muzobuna na banani. Bayo sabibi tubuna na Balwande kaka. Na Balwande. Siko mumona kibango? Kandi mnabeka ko mufunze ko tukakwaje. Na bishuke bakongola tu bazana kati. Bakongole bazana kati. Na Balwande. Ayo tangu uri akoshayo kwatu kubanga koshie na. Noneho mbwira ngo n'abana bavuye muri training za Kamina. Kamina nico kigo cya gisirikari gikoresha niyo training wing, ni ikigo cya gisirikari abana abasirikari bapasirizamo nyine bakoreramo amakosi ya gisirikari. Abo bana niho bavuye. Mu bigaragara n'abana bakiri bato batazi na Kongo habi. Ni nka twa mu video yagiye agaragaza umwana w'umuhimbunde yarasa yumbuka umwe wari murasa urabona iriya kadete niyo yaba ngabo nahise mbyibuka. Ni ukuvuga bariya abana si yashize nk'amezi abiri bashize nk'amezi abiri nibo baba ngaba niyo yiyi kadete y'iyi generation. Ntabwo bari mu gukora intuza amezi abiri tibokora 3 n'amezi abiri bakabazana ku rugamba. N'ubwana buto rwose ubona n'amaraso yabo n'abana bakiri batoya. Urumva rero leta y'Kisekedi birimo gukora ni ibyaha by'intambara, kuzana abana batagejeje imyaka ku rugamba kandi noneho batamenyereye intambara z'amashyamba. Rero umwana ararasa yumva urusasi akiruka. Na base barananiwe bararwanya intambara za Fidel n'izindi, n'abakuru babo barananiwe ngo barazana abana mu bana b'abanyamurenge bamenye bavukiye hariya za Kavuke, batojwe n'abasirikari, batojwe mu gisirikari cy'inkotanyi, barwanye mbese mu ntuza mu ntambara yo kubohora u Rwanda. Kamitabo Sematama yarwanye mu Rwanda, Kibangura yarwanye mu Rwanda. Use no kubwira akageza ni benshi, ukaza kubazanira utwana tw'udukongomani nabwo ubwabwo karasa imbunda kakikanga uje kubazana ngo baze gufata Minembwe. Ariko nyuma y'ibyo rero narababwiye ngo intambara yo ku butaka Kisekedi yarayitsinze, asigariye ku bintu bibiri: intambara yo mu kirere y'amadrone. N'ubundi amadrone biranavuga yuko uyu munsi yongeye gushaka ngo n'andi madrone menshi. Yes, drone yanarashe n'uyu munsi. Uzi ko abaturage bari mu kuja gushaka ibiryo byo kugaburira abana mu mirima bahinze, drone ikabarasa. Drone iri mu kurasinga nk'iyo jyawe nk'ibisanzwe. Urumva rero biriya n'ibyaha. Kisekedi asigariye ahantu muri diplomasi yo kubesha kandi ikinyoma kizamuhikana. Buriya azi ngo yatsinze intambara ya diplomasi kandi buriya ni ukwibesha ngo kubera ko Trump ngo amwitaba. None nabonye uyu munsi Trump ngo niba ngo yivugiye ko, sinashatse no kubikurikirana, ngo yivugiye ko ngo azasura leta ya Kinshasa, ngo azazi Kinshasa. Nicyo gihugu cya mbere Trump yabajemo muri Afurika kuva yaba perezida muri manda yashize ndetse n'iyi ngiyi. Icyo gihugu cya mbere yabajemo. Reka turebe koko niba azaza Kinshasa. Ibyo ni amagambo. Trump akazahurirayo n'amadrone tutazi yavuye maze icyuya kikamurenga. Ni umugabo w'umujya ruswa w'intuza. Rero felicitation ku ngabo zatwirwaneho na FCM 23. Felicitation kuri Fande General Sematama. Sematama ni umugabo. Ni umugabo kabisa, na bagenzi be babayoborana, ba Fande Kamasa, ba Fande Mitabu niwe uyobora Indondo n'umuco hagati. Abana babo ko barakora akazi kabisa. Mbere ko dusoza, hari ibivugo yuko M23 irasubira inyuma. Yego, muri Nord iyo nkuru wenda tuzayikurikirana neza, ariko mu bice bya za Rucuru hari ibice bimwe na bimwe AFCM 23 yavuyemo. Ariko ni ibintu biteye impungenge kuko muri Rucuru na Masisi ndabizi ko hatuye abaturage benshi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ese ko babivuyemo abaturage bakaba bagiye kubasigira ziranzige n'ibyunguti barabigira gute? Nabo barongera bahunge nk'ako abaturage bahunze i Buvira.
diplomasi ni diplomasi na politiki barimo gukina ni yabo, twebwe ntabwo turi abanyapolitiki, turi abanyamakuru. Erega abaturage twebwe iyo basubira inyuma ntabwo bajya hariya ngo badusobanurire bisegure kuri buri muturage wose ngo twasubiye inyuma kubera impamvu, ntabwo babivuga. Ariko kandi hari ukuntu abaturage rwose bumva bababaye, bihorera uwo nguwo Trump azamanura abanyamerika noneho baze kurasa abaturage cyangwa baze kurasa FCM23 ni abaturage, twirwaneho ni abaturage bahagurutse kwirwanaho. Erega Trump ibingibi bashobora kuba bikora nk'ibikangisho, ibikangisho n'ubundi nk'ibikangisho, ariko babikomeje bakamwangira, erega nawe yohindura mind. Iteka bano bazungu baza bakorana n'umuntu w'umunyembaraga, uretse ubutegetsi bwa Trump gusa bukunda ruswa. Ariko bino bihugu by'abanyaburayi ni iki bavuga ari kijyana, nta muntu udakunda gukorana n'umuntu w'umunyembaraga. Rero imbaraga FCM23 ifite zirahagije kugira ngo zikurure zonyine ubwazo, zikururire abakoresponda cyangwa ibihugu bigomba kubaja inyuma. Ese uyu mumama hari ahantu bavuye ejo bundi basize, hanyuma uwari umuyobozi w'umugore baramwica. Bishe ni benshi, bagera muri 4. Hari umushefu bishe hano muri za Sange, w'umumama Sange n'umumama, niba ari za ntuza za iriya hafi na za, niba ari za Kiriba, urumva bishe n'undi mwana bishe w'umusore ejo bundi, sinzi undi waburi w'irengero muri bya bice bavuyemo, babashinja iki? Kubera ko bakoranaga ngo na FCM23. umva kandi ubwo niba baramubonye rimwe wenda ahagararanye n'umusirikare wa FCM23 ni kesi, mbese bica uwo bashaka, urumva hariya bararegana. Umva rero akarengane nyine ahantu barenganye bari abaturage. FCM23 yahagurutse kugira natwe irwano, ntabwo barwanira abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa, abafashe bose niyo communauté yego iri targeted dukonda. Ariko sibo bagiye kurwanira abaturage bose. FCM23 ija muri Sange ntabwo ibigiye gutabara umunyamurenge, kuko n'ubundi iyo bafashe aho hantu tibirukana abakongomani, tibabirukwa n'ubundi baba bahari. Numvise ngo niba uvira ngo bakoze igiterane cy'abamama ngo cyo guhemba, ngo niba ngo ari abaturage ngo bitwaye neza, ngo bashima Imana ko ngo FCM23 ngo yavuye Buvira. Can you imagine? Umva, iyo ni propaganda nyine. Uretse na propaganda, icyo ngicyo ni kigaragaza ko bari abaturage ubwa ingengabitekerezo babizwemo uri ku rwego rwo hejuru. Hari ukuntu babikora kuko babona ko umuntu ari uyoboye. Hari igihe babikora kuko babona ko umuntu ari uyoboye. Kugira ngo bari abakongomani bazabikora ngo ni ukubera ko leta ihari. Nyine hari bamwe bameze bityo, reba nka cyagiye ihari, hari abagiye mu mihanda babona bakeneye kugira gute. Ariko kubera ingengabitekerezo ari amoko yandi yari abangamiye, ibo bari babangamiye, no kubihisha ntabwo tubihisha, bari babangamiye. Rero bariya rero reka nkubwire, tubone inkotanyi zifata ubutegetsi bw'u Rwanda, buriya hari abantu batabiyumvagamo, ariko kubera ko bari bataje ugomba kubiyumvamo byanga byakunda. Kuko ntabwo abatutsi bo mu Rwanda bari bararemwe nk'abantu batagira igihugu cyabo. Igihugu ntabwo cyari ic'ubutegetsi bwa Habyarimana n'ubwa Kayibanda, cyangwa se ubwoko bari barageneye igihugu ngo abandi bahezwe. Badufata urugero, ntabwo kino gihugu cya Kongo gihejwemo umunyamurenge n'umunyamasi n'undi mututsi wese n'umuhema n'abandi. Rero mu gihe tubonye opportunité rero tugomba kugifata, cyangwa tugafata agace kacu tukikukira, bakatuyoboka byanga byakunda, utayoboka akangara akagenda agasanga bene wabo. Ushaka gatura azota itongo ryiwe ngo nukubera ko ngo yanze FCM23 twirwano, cyangwa ngo ubutegetsi ngo bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Hari ubutegetsi bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo, reba nka FCM23 muri twirwane harimo bamavugo n'abandi twebwe tutazi, abo ni abanyindu n'abafurere. Reba muri ntuzi muri Masisi muri FCM23 nanga ntabwo ari umunyamurenge, takomoka mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bariya bantuza ba generale ni bari bya Mungu n'abandi n'uyu nguyu Lawrence Kanyuka umuvugizi wabo mu bya politike, bariya se n'abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nibyo rero
politike ni ngari kandi bariya bagabo turabizeye ni ababyeyi bacu babimazemo igihe twebwe twabivuga nk'abanyamakuru kubera kureba nyine uburyo n'amarangamutima wenda yozamo ariko bazi icyo bakora reka ku rundi ruhande tubahe igihe turebe turabizi ko barimo kutujyana ahantu heza utugara tuba twasaze ngo na za Bukavu muzavamo ubwo ejo barabyuka basaze ngo na Rucuru ngo batangiye kuvamo niki ariko ntibakaza bagira puresha abaturage ntibakajya bagira puresha umuntu kugusiga ahantu utahamukuye ngo umwirukane puresha ngo ya Amerika gusa bizahinduka mu gitondo yohinduka akagaruka bizanahinduka nje nzambwira abantu ati rwose AFC M23 iyi puresha ndabizi ko ari puresha ituma bava mu bice bimwe n'ibindi ni puresha rwose hariho igitutu ariko njyewe njya mbwira abantu ati iyi AFC M23 natwirwanaho bazamanaginga rwose uyu Trump bamumanaginge manda yiwe irangiye bongere bategereze kubwo ku bwa Biden nicyo gihe AFC M23 yafashe ibice byinshi kandi bikomeye cyane kandi iriya puresha buriya ni iya Amerika gusa nta kindi gihugu na kimwe gihari bano abanyaburayi ngo Ubufaransa ngo niki ngo Ububirigi Ububirigi bwabaye ubusa bano abanyaburayi babaye ubusa imbere y'ibihugu byo muri Afurika cyangwa se abantu imitwe yitwaje intwaro nyine ishaka guharanira uburenganzira bwabo no kubaho kwabo Amerika yonyine nubona Amerika bayiciye amazi ibihugu bitangiye kwica amazi zaratangiye kandi dore byaratangiye Iran irimo kubakoza isoni rero AFC M23 natwigwana bagomba kumera nka Iran AFC M23 kirava muri Rucuru ije n'Amasisi baje bari abaturage batangiye gutaha baje he ariko bazi ibyo bakora reka abaturage dukurikire Kivu Media TV ntabwo tuba turimo gusesengura no kwibaza n'ubundi biri kuba kuko bidutera kwibaza ariko ntabwo turimo tubwira abaturage tubaca intege oya tutegemeye dutegereze turebe reka rero dusoze inkuru zacu z'uyu munsi zari inkuru zibiri tuzakomeza n'ibindi biganiro amakuru azaba yiriweho ariko icyegeranyo cya Fandelete General Makanika turimo kubategurira abana ni uburyohe kabisa kizakurikirana n'ibindi tujye kuzajya tubagezaho amadokumenteri akoze neza kandi asukuye cyane nibyo tumaze iminsi turaraho amajoro yego kandi barabona ko tunaniwe twabyiriwemo bihangane hari ibintu byinshi harabura iminsi mike hari ibintu byinshi tugiye guhindura hano ku channel yacu ubwo rero ni inkuru twari dufite z'uyu munsi ni izo tuzongera tubabwira amakuru yaramutseho n'ayiriwe tugiye tugerageza buri munsi kabisa turi ko twabaha ibiganiro birenze kimwe uyu ni umusozi w'amakuru twari tufite hanyuma njye nk'ibisanzwe ari inyuma ya kamera ni Gasinzira imbere kuri screen zanyu hari umusobanuzi cyangwa se umusesenguzi wacu Saba Mayuru ikindi kandi mukore subscribe nyabona tuzamuke tugere nko ku mubare nka barimo kudutenguha cyane 4,000 bigere turacari hasi hanyuma rero Imana ibarinde kandi ikomeze kubarinda neza ibateze n'imbere mu byo mukora byose Imana ibarinde cawo cawo naho utaha